Indian National Congress APCC Amephu Gaurav Gogoi West Karbi Anglong Kebang Jipura Dongka Mukamarong Supi Atowara Long BJP Party Atokbed Kachisong Oklando West Karbi Anglong Arlo Pitung Rank Tama MAC Constituency BJP Youth Committee Atokbed Patel People say Karbi Anglong Arlo Gaurav Gogoi Kebang Jipura Dongka Mukamarong Supi Angkangarlo Armu Chujengsi Kachisong Asai Dekpo Bangso Kachisong Po Nangkok Athepi lake kinap tanga porhut pedang at Congress I a party atuk dingkan grip ho council charide da hut Karbiang longarlo kupide asai amo kaching thudut doloma lapen hawara raraphan kachong thuilok asonsi thekpon lok pusi kachesong bo mahut ningjepo lapen Karbiang longarlo longason Gaurav Gogoi amuni rason kebangki arni kimikali arni ki ek pusi hokpon thu Rongkhak Lems Chairman Mongol Bepen Pusutami Bangso Kachesong Pon along Kethan Pon Ateng Pulotangte Congress I Asong Chariba Mahut Pusutami Gaurav Gogoi Asar Bura Karlitang Tarun Gogoi Karbia Radaphan Lang Plot Pen Apong Karbia Radaphan Kachong Thui Kapachobai Lasonsi Alangli Tarun Gogoi Chief Minister Kidoba Mahut Dokabo Kabalong Karbia Radaphan Asuri Amunit Pangrum Pen Meeting Wang Pipedet Lapen Kolonga along sutame radamay pi kibiji pupen asuri lak amunit pangrum pen bang some hut bang wedet lasi lahai ke kapachabay kalima puta ningjepo kedam tanga pura hut alang ni Tarun Gogoi Karbi pen dimasa Karbi pen kuki apong ron thama nang kapadu lasi damtanglo Congress aya party ke puthot wang nang nelo pusi ningjepo Lasi Dongka Mukamalong Gaurav Gogoi Kebang Jipuke Chiroi Joysi Kini Lapen Dongka Mukamalong ke Dimklong Pek Thekthi Pusi Kachesong Along Ningjepong Kachesong Bo Mahut Gaurav Gogoi Go Back Congress I Go Back Agustin Inghi Go Back Congress I Down Pusi Asike Thepen Hang Tarampon Pusi Dongka Mukampen Rubin Sodrongpi Birta Nangpali Mengi posipini anisame Gaurav Gogoi dake astame ilitrum protes lo mate samjin pendalangli lata kakeng pak jibi bera cirui joiner posi nilinar tengpan kalo Malika Arjun Kharge sopo Priyanka Kharge panal itum koi thagima ilitrum koi thagima ante alam itum laso ilitrum panla acer rakam kachokla matame nakela one bang panel itum koi thagima naga kam ke bang phupana litum koi thagima Gaurav Gogoi kopila litum banai manti dunia ni Gaurav Gogoi ke hai alali thera kame ke resi lada ke ranglo ing prima me ke dak litum banang pithek thera lasela litum litum koi thagi pai ilitum Karbiang Long ASEAN Dr. Tuliram Longhang Lapen ilitum Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang litum Celang Peten Pilihan Istame Asam Angka Long Sitame lag Arisolia Tumban Sakuri Pilo Sitame ilitum Warega Sai Long Sitame Doronelan Pusi ilitum non semiconductor Long Sitame ilitum hajar Arisolia tum Warega Sai Kachokendun Awas Sai Long Po Lasi Lahai Kakam Kebang Pupana ilitum Koi Thagima Lasi Kebang Gaurav Gogoi Turan ilitum Pangke itum Akime Kali ilitum Pangke Anike Pusi Hoglan Po Lapan pini awetara mata kembali kali naik untuk cari ini langhun masih tapi Gaurav Gogoi kira jadi sepilih awetara masuk nabi atau mana jadi tapi जुआ नेता हिसाबे गौरव गगৈ डांगरिया आमी ए कार्बि आंग्लং प्रवेश करातो आमी एगेन्स्ट करिसु प्रोटेस्ट करिसु कारण कि तेও एजन माने कार्बि आंग्लং तथा অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেও বিৰোধী নেতা আছে कार्बि आंग्लংৰ উন্নয়নৰ বিৰোধ নেতা আছে कार्बि आंग्लংৰ শান্তি সৃষ্টি কৰা নেতা আছে আৰু তেওঁলোকে আমি একতা থাকা যোনটো মানে এন্টি মানে ইউনিটি এন্টি পিস আৰু এন্টি উন্নয়ন এই নেতা আমাক নালাগে গতিকে कार्बि आंग्लংৰ আমি प्रवेश কৰিব নিদিম গতিকে কাৰণ কি
মানে তেওঁ মানে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নটো নিবিচাৰে কাৰ্বি বা ST সকলৰ বিশেষকৈ ট্ৰাইবেলসকলৰ উন্নতি তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে তেওঁলোকে যোৱা 15 বছৰ তেখেতৰ যোনটো পুতেক গৌৰৱ গগৈজী তেওঁৰ শাসনতে কাৰ্বি আংলঙত কি দিছে আমাক কাৰ্বি আৰু কুকি সংঘাত কাৰ্বি আৰু ডিমাচা সংঘাত কাৰ্বি আৰু অন্য জাতিৰ মাজতে সংঘাত তেনেকুৱা কৰাই আমাক সদায় পিছ পেলাব বিচাৰি থাকে গতিকে এনেকুৱা নেতা আমাক নালাগে যে আৰু লগতে যে কংগ্ৰেছ